Diogro heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama Diogro Takishman Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Atera kone neza n'uwitwa Karamitoma, umupira rawudeviari witwa Gerard Hato, usanga umwana muto w'umunyaturukiya witwa Diogro Fedi areba ukuntu abamuzamu ahagaze ndetse n'uwitwa Wazira Fofana. Umupira wanyuze munsi y'amaguru ari aterekamo igitego cya mbere. Chelsea ku munota gatatu gusa bayakira no kuri Amex. Ikipe ya Brighton 1, Chelsea yayikaranya atinywa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Hakiri kare nyuma yo kwihusha umupira umunyezamu aripanga ushyira ku ipoto ushyira muri kona, bateye kona n'ubundi natara yawe nta kurara mu mubiri. Ikipe ya Chelsea imaze kukiriya ku munota wa gatatu gusa w'umukino. Brighton Hove Albion 1, ikipe ya Chelsea ubusa. Yamenyerejwe bitatu ubundi nka Emina we ajya akora nk'abantu bo mu Bwongereza. Yego ajya ahita updating urutonde, wallahi ahita yerekana nk'umwanya Brighton igezeho muri live. Nibyo aya n'ubundi baba bikoreye ntabwo najya bita byafisha. Ariza cha minte aragucenga Minte utanzara kwa Ashwood bawundi imbere z'amakuru Moise Caicedo, ugaruka kwande Jean Paul Van ariko mana nyagasani wagira ngo wambaye high heels bakinga bakizwe batavaho bari. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. ni top scorer. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama umupira ari Degurare akora ruratezi ya Zinedine Zidane ariya arekura shot deflection ari mu defense aritsinda ariya. Ikipe ya Madrid 1, Deportivo Alaves yayikaranya atinywa. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Umunota 30 gusa Kylian Mbappe arabukura umuzamu ahagaze ku mupira ariya. Umudefenseur rawudeviye umupira ujya mu izamu ariya. Real Madrid 1, ikipe ya Deportivo Alaves Santiago Bernabeu bayifungura amazamu ariya. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Bamwita Kylian Mbappe terekamo igitego cya rutayizamu pe cyane. Attention, reka shot Mbappe na mpira umuzamu kuramo Severariya. Mbappe kuko afite ikipe y'igihugu ishobora gutwara igikombe cy'isi, iri mu bahabwa amahirwe. Iyi mibare ku giti cyaba yegeranya muri club, ikazaherekezwa n'igikombe cy'isi Ballon d'Or ya mbere akahita yitwara. Mu gihe cyose France yatwara igikombe cy'isi itagitwaye se samenyereye kudonera kongera akadonera. Ariza cyaka turebe ariko aragifite cy'isi. Urimo navuga Ballon d'Or ko niyo nawe arayishaka arayisabwa. Ayisabwa karakana umuntu bagakeneye kugira ngo twemere nk'umuntu wa danje. Ballon d'Or ugomba kuba uri umukinnyi nka Kylian, ugomba kuyifite. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Contre-attaque y'umufuririzo, contre-attaque kinyejana, contre-attaque imanuka kwa mutwe, contre-attaque Sharonge aterekamo igitego. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Baravuga ati yawukoze ari witwa Minte ariko umusore witwa
witwa Garinacho aravuga ati ndahagarara mita umupira ukuramo hariya akora kontra atake kwa George Ruta bazamukana basa ikipe ya Chelsea atereka mu gitego cya kabiri hariya hashodi yandikiye Brighton igitego cya kabiri Brighton 2 Chelsea yayi karayi. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. abakinnyi b'ikipe ya Chelsea bakomeza kumirwa ngaho barimo kuburana ikosa ariko mbega kontra atake ikirikisha abadefanseri bose b'ikipe ya Chelsea na mediateri bayo. Igitabo cyamaze kwemerwa bavugaga ngo yawukoze mu rugo rwabo. umusifuzi aravuga ati ariko yafashe umupira ukubita ku kirenge cye ujya ku kuboko nyuma bati nkeretse uva ku kuguru kwa Garinacho ujya ku kaboko ka Minte direct ariko avuye ku kuguru ka Minte ka Garinacho kubita ku ivi rya Minte ubona kujya ku kuboko ukubita ku nkokora ahita ufunga ahita upasa. Urumva ibi bigemba umuntu bitaravia umuntu bita Gerard Hato uyu mudefanse bita Charuba bose ntibataye babafungire muri gereza iri hafi hanga stade. Iyi kontra ataka iba yerekanye ko abakinnyi basanzwe baraha ukuntu babasize ukuru abana batwaye George Ruta abatwaye neza abagezamo hacuda aragenda arahagarara ategereza baratuje aradepoza tapin nta kindi kintu abakinnyi bakise barakora ubitaro Oravia no bitaje Hato bagenda bamudoneriye gusa ariko ntibari kucyanga iki gitego akaboko hariya ni karimo koko ntigakina ariko umupira igitego cyanditse cyaki nyine cya Brighton kandi bakubwira ko nyine umupira wakoze ku kindi gice cy'umubiri bitabarwa ko wakoze nkeretse niba avuze ati n'ubundi nari gutanga wenda penalty kuko n'ubundi byari bikiri muri action bakireba kuri ya penalty ariko ibyo ngibyo urabizi ko umupira uturutse ku kindi gice cy'umubiri ukana gukora ku kuboko ariko nanone iyo bise bijya gutsinda kandi nyira neza ko ushaka ko bizajya barwa badatsinda byajya gutsinda bakabihindura ko nawe menye ko igihugu amategeko icyo gihugu cyaho mu ntamba ry'Imana ni Irani neza itegeko rihari rirazwe ariko ngo kubera ko bijya gutsinda umupira wakoze ku kaboko ntubukwe kujya bagakomeza action iki gitego sinacyemera jewe je nasifura ibyange roze ni yorose sharageramiwe pe Vinicius Baby Steps Pampa nziza ku bana bose. Vinicius Pasio de Oliveira Junior. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Yitwa Vinicius Junior Oliveira de Pasio amucomekera umupira hariya yitwa Jude Bellingham areba ukuntu umuzamu ahagaze muri metero 30 hafi n'8 arekura misiri atereka ibitego cya kabiri cy'ikipe ya Madrid 2 ikipe ya Deportivo Alaves 0. Atenção arazamukana Pascal Gross Indra passa Brighton Dani Welbeck vai kubita nakinya we BNB Kigali FM BN bazamukana umupira hariya bitwa Pascal Gross hariya atanga pasi hariya witwa Charobama na Nyagasana Razubara aho umupira Dani Welbeck aravuga ati mureke nyikande mureke nyijwibure mureke Chelsea nyikubite nyibabaze hariya. Dani Welbeck atereka ibitego cya gatatu Chelsea bayitsinda bayirusha bayisuzuguye. Ikipe ya Brighton 2-3 ikipe ya Chelsea yayikaranya nk'ati ndabigenza ne. Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango. Abahungu b'ikipe ya Brighton
abahungu b'ikipe ya Brighton basuzugura Chelsea, barayireba bayihanana pase barayisuzugura, baravuga iti nikwiye ubungubu guhangana natwe, bayitereka ibitego cya gatatu. Chelsea ubusa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. ibyunyura mu biruhije nshuti, si iby'igihe gitoya n'ibihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana, bafana ba Chelsea muyigumeho. barayisuzugura egari ya Murosini. Yo ushaka ino kipe izarimbirwa izihe ndirimbo? Mana ishobora byose, Uwiteka Nyiringabo, gitare cy'amahanga, we mubo witangiye n'abafana ba Chelsea n'ikipe ya Chelsea, yitabare ukora ibitangaza, byibuze uhumura abayobozi b'ikipe ya Chelsea, niba ari n'inazi Rozeniyoro yabakubise bamenye ko Rozeniyoro ari umuswa, bahumuke bamwirukane mu gitondo. Abafana ba Chelsea barababaye, abafana ba Chelsea namwe ntihagire ujya kuri serum atarwaye, ntihagire ubwira umudamu we nabi amutura Chelsea, ntihagire uwanga kurya kuko inzara irica, murye muhage ubabara uhaze. Guevara heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama barawusuzugura n'abakuramo umupira. Uwitwa Karerasa ukuramo birangariya, arawugarura Martinez arakuri shoti kompera, arateka mu gitego cya Deportivo Alaves kimwe, ikipe ya Madrid 2. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Umunota 93 baravuga ati nta clean sheet yanyu twemera, are kuri shoti Martinez aratereka mu gitego cyambere cy'ikipe ya Deportivo Alaves. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Deportivo Alaves kimwe, ikipe ya Madrid 2. Byanjuwe. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. BNB Martinez akuze akaruka mu gikari ko kwirya Agatsinzi ndeba renda kwiye. ako ntabwo shaka igitego nawe bakigutsinda pe. Yadakeneje clean sheet. Kizarimo ari kisi Ariko reba Kylian yanze gukina. kata umunyezamu Yarakaye isasohoka. ariko nabirabiye kuntu yitwara naga bari sawa. Pfana n'abandi ari kujya upfana n'abandi si byose. Aho niyo bahaye MVP Kylian. Kingenzi cyarata tarabonetse.